U okviru programa Ljeto na Savi u Gradišci je 5. put organizovan vinski park. Okupio je 40 izlagača vina iz Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske. Brojni posjetioci uživali su u degustaciji vrhunskih vina renomiranih vinarija iz regiona. Među vinarijama koje su prvi put učestvovala je i vinarija Soldo iz Kutijeva. Imamo čak 12 etiketa, od kupaža, pjenušaca, sovinjona, traminca, šardonea i tako. Među domaćim vinarima i vinarija Fazan iz Prnjavora, koja bi uskoro trebala dobiti sertifikat organske proizvodnje vina. Ću reći da je vinarija Fazan, ko još nije upoznata, organska vinarija, da je 4 godine već u konverziji i da ove godine očekujemo ocjenjivanje. Od vina imamo crnu i bijelu salsu, šardone, rizling. Iako Gradiška nije tradicionalni vinski kraj, posjetioci i organizatori zadovoljni manifestacijom koja postaje turistički brend grada. Region je ponovo zajedno, družimo se, razmjenjujemo iskustva, probamo kvalitetna vina, zaista ima šta da se vidi i da se proba. Vinski park osim promocije vina i gastronomije postiče i povezivanje ljudi.